murangwa n'amakositime babavuga ko muri bazima yamara muri ntumbi ugakinagira n'agapataro kawe mu rushengero intanga zanyu musesa hasi mubonana n'abagore banyu mukoresheje amapuridansi. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe, ndabashuhuje mwese aho muherereye, ndashuhuje abamama, ndashuhuje abasore, ndashuhuje abagabo n'abakobwa, ndabashuhuje mwese amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye. Uyu munsi ndabazaniye ijambo ry'Imana, ni ijambo riri mu gitabo ca Ezekiyeli igice 44 ku murongo w'9. Yesu Kristo nashimwe cyane. Mwene data urimo uranyumviriza, iri ni ijambo rireba wowe, nturyirengagize. Ndakwinginze niwatangira buno butumwa uburangize kugira ngo umenye icyo Imana igushakaho. Yesu nabahe umugisha. Reka dusenge Imana hanyuma twibandanirize. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ubwami bwawe nibuze mu mitima y'abasore, ubwami bwawe nibuze mu mitima y'abakobwa, ubwami bwawe nibuze mu mitima y'abamama, ubwami bwawe nibuze mu mitima y'abapapa. Ndakwinginze uwera Mana n'icyubahiro, ubwami bwawe buganze ubwoko bwawe. Uruwera Mana n'icyubahiro, ndakwinginze Yesu Kristo ugire neza ubwoko bwawe. Mana ndi imbere yawe, ngewe kabindi wateretse kugira ngo ushire mu ibyawe. Mana waremye ijuru n'isi, ndakwinginze unyemerere dukorane, ndakwinginze unyemerere undungikire umwuka wawe wera, maze nasame nawe yivugire. Mwami Yesu, ni wowe uzi ibyo ushaka kubwira ubwoko bwawe. Ndakwinginze uwera Mana n'icyubahiro ungire neza, ubwami bwawe bukikuze hano hantu. Urakoze Data wa twese, ndirukanye imyuka yose mibi iri hano hantu mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Urakoze Kristo Yesu, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uku niko Umwami uhoraho agize ati: nta munyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri azokwinjira ahera hanjye w'umunyamahanga wese ari mu Bisirayeli. Yesu Kristo natugire neza. Rino jambo rirumvikana, rino jambo ririko irabwira umuntu wese yitwa ko ari umunyayisirayeli ariko ari n'umunyamahanga. Umunyayisirayeli ari n'umunyamahanga. Yesu Kristo natugire neza. Nta munyamahanga atakebwe mu mutima mwene data, atakebwe mu mutima no ku mubiri hano hanze, hano ku rusata, ku rukoba. Umunyamahanga atakebwe mu mutima no ku rukoba, ku mubiri. Aha ku mubiri hari kuravugwa n'umubiri, umubiri wo wambaye mukobwa, uwo mubiri wambaye Imana uvuze ko musore, uwo mubiri wo wambaye Imana uvuze ko wowe mu mama, uwo mubiri uwo nguwo urimo urashira kw'ibyondo, Imana uvuze ko uwo mubiri uwo nguwo wa papa we mwirirwa mushaka madredi, Imana uvuze ko nta munyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri azinjira ahera he. Aho hera ni hehe? Ni mu ijuru. Iyo ngiyo muri ko muragwanira niho ahera h'Imana. Bene data, gukizwa byarabananiye.
mushaka gukizwa rwose muriyoberanya muvuga ko muri abakristo yamara mutari bo, muri abanyamahanga bihishije mu Bisirayeli. Imana iriko irabareba ibona ko muri abanyamahanga, ntabwo mwakebwe by'ukuri. Umunyamahanga wese atakebwe mu mutima no kuyu mubiri, uyu ntagazigera yinjira hera h'Imana. Ubwo busa bwanyu mwiyambika, uko kuntu mufata inshinge zo muri family planning mukishiramwo, mukambara ubusa, mukihindura, mugakora ibintu byose byangwa n'Imana. Ijambo rirakujeho wewe wambaye iherena mukondo, ijambo rirakujeho wewe wambara iherena ku gitsina cyawe wa mukobwa uri murandero. Ijambo rirakujeho wewe wishirako tattoo, wiyandika amatatu. Nta munyamahanga takebwe mu mutima no ku mubiri azigera yinjira hera h'Imana. Mwicaye mu rushengero muri abanyamahanga batakebwe, bamwe mukitwaza ngo Imana ntireba uko twambara, Imana ntireba uko dusa, Imana ireba mu mutima gusa. Iri jambo se niwe waryanditse mwene data? Rino jambo niwe waryanditse? Si Imana irimwe irakubwira wowe? Wewe ukegera ijambo ry'Imana, si Imana ije kukubwira, ikubwiza ukuri ko ata munyamahanga takebwe mu mutima no ku mubiri aziga yinjira hera h'Imana. Kuno gukebwa ntimugire ngo ni kwa kundi ko gukebwa kw'abagabo. Bene data, ijambo rije ku muntu wese ari mwaranyumviriza. Nimwihane muve mu businzi mwirigwamo, muriko murata abagore banyu mukagenda mu gusambana, muriko murata abagabo banyu mukagenda kuryamana n'abandi bagabo mufite abagabo mu nzu. Ibyo byose mukabikora mukagira ngo Imana izaceceka. Murabajura, mwibisha iminzane, murabicanyi, abana mubamarira mu mawese, intanga zanyu musesa hasi, mukaguma muvuga ngo muri abakristo ngo muriko muraje Siyoni. Aho muriko muraja ni hehe? Mubonana n'abagore banyu mukoresheje amapridance ngo muriko muratinya kubatera inda. Bene data, muriko muranyumviriza, nta munyamahanga zigera yinjira mu bwami bw'Imana kiretse uwo munyamahanga yemeye gukebwa mu mutima no ku mubiri. Haleluya. Muraba benshi, ese mugira ngo muriko murabesha Imana? Mubesha abana b'abantu, ntabwo mubesha Imana. Murabasinzi, musinda buri munsi, mwarangiza mukabyuka na Bibiliya mukagenda kuvuga ubutumwa bwiza. Abandi mukihindura abasore muri abagabo, mukagenda kubesha abakobwa batarabona abagabo, mukabwira ngo muri abasore yamara muri abasaza. Abandi mukigira abakobwa muri abagore, mugata abana banyu n'abagabo banyu, mukagenda kubesha abagabo bafite amafaranga kubera ko mubashaka amafaranga, ngo muri nkumi yamara mwarashize mufite abana 5 6 mwarabasize hariya, mukagenda kubesha. Nimwihane, ubudashaka kwihana wese inkota y'Uwiteka iri ku mutwe we. Abantu mwabamariye mu bapfumu, mujana amafoto yabo mu bapfumu, mukagenda kubarogesha mubahoye utwabo, utwo bavunikiye. Mugafata abagabo b'abantu mukagenda kubarogesha kugira ngo mubatware, ubutunzi bwabo, mukabagira ibidebire, mukabatwara ubwenge
Imana izabarimbura. Bene data muriko muranyumviriza, abana murabata bagasigara barizama ibobo bafite basena ba nyina, mukabata mukagenda, abana bagasigara barasabiriza bafite ababyeyi bose. Imana izabarandura nimutihana. Imana ntago ibanezerewe nubwo muceza mu rushengero. Imana ntibanezerewe nubwo muririba mukavuga ubutumwa bwiza. Imana ntago ibanezerewe. Nimwihane mukuri iyo myanda yanyu mu mitima yanyu no ku mibiri. Mwihane kugira ngo Imana ibabarire. Mwene data niwe uri kurabwirwa, we uri murandeba, wowe wakomantaje umutima, wigize maraya ngo nuko Imana yatinze kuguha umugabo, ukigira maraya ukaza wambara imyenda ituma abagabo bakwiruka inyuma. Uragowe nutihana. Abanyabyaha bose nibatihana bazarimbuka. Abanyabyaha badashaka kwihana ngo bakire Yesu Kristo mwami n'umukiza, Imana izabarimbura. Nimwihane muve mu nzira zanyu mbi, nimwihane muve mu byaha. Ikintu Imana ibashakaho nuko mwihana mukava mu nzira zanyu mbi. Yesu Kristo nabagire neza. Murangwa n'amakositime ariko abantu ntibamenye ko muri abasambanyi. Murangwa n'amakaruvati ariko abantu ntibamenye ko muri abasambanyi. Nimwihane. Babavuga ko muri bazima yamara muri intumbi. Bavuga ko muri bazima yamara mwarapfuye. Imana ibabona ko mwapfuye. Nimwihane muve mu nzira zanyu mbi. Buri muntu arimo arumvise ino message. Niyihane. Ubwo burozi bwanyu mutekera mukagenda kuroga abantu bari mu rushengero. Nimwihane mwebwe muri ko murandeba. Inzangano ziri mu mitima yanyu, mukanga bagenzi banyu adaca mubahora. Nimwihane. Umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje, aje gutwara be, aje gutwara umugeni. We uri murandeba ukaba uri muranyumviriza. Imana ishaka ko wihana. Ibyo urabikora nayo igaceceka, ukibaza ko muhwanye, izabiguhanira. Byose bishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Murakubita abagore banyu, mukarya amenya abagabo banyu, mugaca mwiruka kwa pasiteri. Hakuja kuwa muntu wagiriye nabi ngo umusabe imbabazi, mugenda kwiruka nka kwa pasiteri. Nimwihane by'ukuri, muba abakristo nyakuri. Mureke kubindyarya, mureke kubindyarya mu mitima yanyu. Mureke kubesha abantu ngo muri abakristo. Yamana ntago muri abakristo. Yesu nabagire neza. Nta munyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri azigera yinjira ahera h'Imana. Mwambara ubupataro mukagenda gutesha umutwe abasore n'abakona n'abagabo kugira ngo bakunde, kugira ngo abashime. Ugakinagira no gapataro kawe mu rushengero kugira ngo ugende kugwisha bari mu rushengero, abaje kwirondera Imana, abaje gushaka Imana kugira ngo bagwishe. Dore kandi akubwire ibyo bintu utabiheba, Imana yo mwijuru izakurandura. Abantu bagenda kwishira kibibuno bitari byabo. Reka ndakubwire mwene data, uko imyaka iza ni kugenda ubu mukecuru, ni kugumugira iminkanyari. Uwo mwiryo nubwo bwibone ni muti hasi mushaki Imana bigishoboka. Ibyo bintu mwisiga, ibyo makeup mwisiga ngo muri ko muriryosha, ngo muri ko murigira neza. Reka ndakubwira aho mu maso hawe mu misiri imbere uzasanga wuzaho iminkanyari ku maso yawe. Ubwo bwibone nubwo buntuze bwose tahasi. Nimwihane kugira ngo Imana ibagire neza.
nta munyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri azigera abona Imana. Nubwo babwira babeshya ngo nimwambara uko mushatse ngo muzaja mu ijuru, ngo nimuse uko mushatse ngo muzaja mu ijuru, reka ndababwire abakosoye Imana ibyo ngibyo byonyene bizabatangira, ntabwo bizemera ko muja mu ijuru. Nimwihane. Imana yo mu ijuru ishaka ko mwihana. Imana yo mu ijuru ishaka ko wihana wa mugabo we. We wataye abana bawe ukaja kugira ukaja gusambana. Imana ishaka ko wihana wa mama we. We wataye umugabo wawe ukagenda gusambana. Imana ishaka kwigaruka warayitaye. Nimwihane. Imana ishaka ko mwihana. Buri muntu arazi byari mwarakora. Wa mukobwa uyo minwa bakurura, ayo mabere bakurura, ugasanga iminwa yawe yashu umuntutse. Kubera ibyo abahungu biriko barakura iyo minwa yawe, ni wihane. Abagirirwa za karese nta juru bafite. Abagirirwa za karesa ubwo buno bwe birirwa barakorakora bafyonda umengo na manuze na mavoka temye. Ayo mabere yawe birirwa barafyonda umengo ni mineke yatemye. Imana izayikubitaho ubuhiri. Iyo buno ryabaguma bafyonda basore, Imana izarikubitaho ubuhiri. Nimwihane muve mu byaha. Nimwihane. Amashengero menshi yarazimiye, nta kuri bacigisha, nta kuri mu madini mu mashengero. Mwene data, uri mu biki? Usigaje iki? Ni kubera ko udashaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe. Urazi ko umuriro uriho n'ijuru ririho, ariko mu gihe udashaka gushaka ubwami bw'Imana uzarimbuka. Abakobwa mwariyononye muri ikinisha, nta busugi mugifite, muri tunatunira mu madusha yanyu ngo mugiye koga, yamara mugiye kwikinisha. Abasore muri tunatunira mu madusha yanyu ngo mugiye ngo koga, no mugiye kwikinisha. Ugasanga mwiyugaraniye mu cyumba, muri ko murakora ibizira mu cyumba. Bene data, mwabirangiza mukabyuka mugenda ku rushengero mu masengesho. Reka ndababwire ngo ibyo byose mukora umwana w'umuntu atababona, Imana imwirabareba izabashira hagaragara. Nimwihane. Nimwihane muve mu byaha. Umwami Yesu cyo gushakaho nukugira ngo wihane uve mu nzira zawe mbi, kugira ngo ntuzurimbuke. Imana yo mu ijuru nibagire neza. Mwibuke ko atamunyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri azigira yinjira mu bwami bw'Imana. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ndagushimiye uwera Mana nyene icyubahiro kubwira ijambo utambukije hano hantu. Ndakwinginze Yesu Kristo urikurikirane. Haleluya. Rigende rigira ikimazi mu mitima y'abantu, rigende rihindura ubwoko bwawe. Uri umwami urashoboye, nta yindi Mana iri hatari wowe. Gira neza abamama, gira neza abasore, gira neza abapapa, gira neza abakobwa bagiye kumviriza ubutumwa bwawe. Urakoze uwera, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nimwihane. Umwami Yesu araje gutwara umugeni, kandi ntimubikengere ngo ndaza vuba nzanye ingero, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ni ijambo riri mu byahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 12. Yesu Kristo araje kugira ngo agere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data, ibyo uri kurakora bizi, ibyo ubiba nibyo uzimbura. Ibyo ngibyo uri murabiba mwene data, ni nabyo uzimbura. Nimwihane. Imana yo mu ijuru izakubita abantu bose banze kwihana. Imana yo mu ijuru izatwika abantu bose bigize intabarigwa. Imana yo mu ijuru izatwika abantu b'imitima ikomanta
banze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza.